Za mene je život rijeka izazova. Ako nemaš brod, plivaj. Ako ne znaš plivati, gradi brodove. Uspjeh je samo stvar stava i inspiracije. Potegni do kraja. Pobjedi žeđ. Sprite. Evo, lijepi moji, niti nakon 5 godina Marijena nije dočekala nagradno putovanje, jer kad sam mogla ja, nije mogla ona, a kad je mogla ona, nisam mogla ja. Taki sam. Ali u međuvremenu posvetili smo jednu dasku od iverice za Marinu, stavili smo njeno ime, prezime na ovu dasku od iverice i na vesla, pa ju pozivamo da dođe u Južnu Ameriku na jednu avanturu. Biće luda avantura, a bit će nam super, a Hrvatska neka puši kurac. Ako ne znaš pliva, gradi brodove. Uspjeh je samo stvar stava i inspiracije.